Kaya sanong kasuabon, sanong hari Sabat, kumati din sanan. Tayong kuruna tabarot, minsusuab, kopi, okay? Losuan, no, kuno gidid, kasuabon, kopi, hoy. Bah, takapakatilang busam, tanaw misisa takapad iswang sambayang. Kinarahingan, asundo iswang kerajaan sorga, kung ikaw dat kasuabon iti. To nakano yahed asapong dat kapag yampay kago. Mikalansanan dat alumis piramutan, lobi pun da mentok panambarasan sabon bay no nga kanu dot mangigit dahay mangimbayat dahay lobi kasomok kumadya iti naman dahay kianwa isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Tinsan pambor sa kudo sanong kaswabon kumadati din sanan siyaw to osapong to kadibay no. Waguh dadi lo piramutan nila ilanom akukurahot korikotan nga sakira no pod lumisom ba nombanganan no ay kaindalanon nila lain nila ay timpubay no. Bayno na po, tulo na po panambarasan dati nga manakaw kaposyon. Bayno talo na hopod tadaw katalo na hopod isuanggat tulan katuro. Kamon na po nga sanga daw po mapupusan iti tulan katuro. Ayat dati numan pa yung pohod isuanggot Yohanes buka hopod ayat hopod manakaw no pohom urumikot nod may panakaw mamatay nagi mamugas nga rumikot ako moy det iyolo no po nga haro kaposyon nagi kiharad nununo po isuang det mabay-labay. Isuang det panambarasan nilo pinokito di Yohanes det haro piswaya nitit ginawo tomodon nagi nunuhi paindalanon mantadet manakaw nagi gembala. Kita dati iti na pamanakaw rumikot miampay damay panakaw may pamatay nagi nununo pay haro nga milo na pom aiso na dandod id okito dati. Kamon na pala itong Pinay nga tagakon kam aiso na dahit tuod potay ko aiso na sumobul kago sa kirad miagal ka kayo. Iso it korohyan daw po patilambus dat nunoy ginawoan dahiti nga inapahi kamayan da manakaw di aiso di siya kapurimanan da tosanong montakidit pipiarawon sa kiram miagal ka domba kambing nga montak na padit gambala tay ka mamagampi inapahit tamodon ginawaan di siya nga misapid di karahyan ni dit manakaw hinggod inapahit ay koing kokoton ni dit pipiarawon tay ka idomba nga irih na dahi man di siya pa'y magono. Moid inapahit gompiyon di siya di nga harada kaposyon diolo
kaya yolo om nagi tokom o puasa ginawo. Inagi mo magampi idi gembala nga kasapis yo dot nuka mengorbankan nyawanya. Kaposian di siya nga asapan di siya papatumboyo montok idit pananud daw domba-dombanya. Nga intangan to kana pod it ralando miagalidi ino po irogonom di siya no po korohian nga nuno dumuntok dati. Orohian ni siya mo magunoh dati moy dat papatumboyo idi korohian daw. Mamba-tamba tay ko aruhanganet ay kagangahan di milosiyad igitan di ikaposyon da tangan na kakinorohingan nga okon nagid oto odisyo ko kito. Ino pa ikalimpupusan nga ay iyati na po mamanaw da monongkiad dit mumogampi dito sonong monongkiad to kakinorohingan. Mindalan to kadiralandet ang kikip ang mangigit dati damoy rikot tiralan dot alaab i mangigit dot ay kompokon to kaposyon nga dadamot dati poingyan do iswang kapantamangan do kinorohingan ina poirogon nga akanu dot mominsuhu dati do minsadu kuma kinorohingan. Jadi haro duo ho kantakan do hiti kumoiso no po nga iti manakaw. Kumoduo no po nga ingoyon panakahay. Kumbal ko yung manakaw. Tumbayaan ako datar no pa pangalaman dati ti pasalo manakaw. Okay? Doho no po nawayaan dat pasalo manakaw. Kamoyan dat it kombalutan miagalot hinggo ihilopuhus. Hilopuhus pa mina ay sa di kailo maning udagam hampanudok ko gidi maning udagam gi kada ko kamangay umbal kaumbal no katanud dat kombalutan dit kailo maning udagam kailo manigup kailo maginom ay ba aratu kaduhong kada karumatu hali piat tanganak nga kori ko to di moy panakaw nga tuk kom okon naratu di moy panakaw tukang jaga urang no gidi iya na gidi mantamong harat pentamong tulun ka nga tuk kom tumias so poy tambalot. Poy kukur ka mo naman nakaw nga tukang jaga urang no ma ako ni ko manakaw matur na manakaw bagen ti diaw ngain do moy bo satu geng nga doho no pa kapuri mananom kuy ko pia kombalot ay it magyong pinay pia bo moy ponsukab bola mari poyanan da tusin dat molahing katam pinay no moy paghanut tusin do hiri kuy ko pia kombalot ti dila kamonda normal pamatu ginawot ti nga right na pa itong takanon ay mamudali ko pia nga katano di ka pia tambalot to may pakikuy diri garay. Jadi itino po nga haro duo manakaw ingoyan panakahay. Jadi ino pa yung manakaw nga irogon. Ino pa yung panakahay nga kinorohingan. Tu isyo nagyahot ay sangano idi ngayon panakaho ino po yung panakaho nga iyati sebagai iyati no hit kambing
domba kagak dilo ki, domba-domba pananud do kinorohingan. Isay do kayo manu panakahon dorogon. Ilo ni tuhot tumuntok dati lo ki. Jadi haro manakaw imay pagampalas haro panakahan. Isay panakahon. Jadi irogon manakaw ngono po siya panakahay nga kinorohingan ino po ngoyon dirogon panakahod di lodong kinorohingan nga iati. Tuhot na po dilo nga manu koy panakahon dirogon ka. Isay dati manud panakahon dorogon. Tumbayaan ako dat isay di manu. Oy lano na pod ino pay rumikat di nga manakaw isay di manud ngayon ko panakaho. Nga madai ginawo nga manu itinan. Kaubasan mo tidit yun digi. Gumuk mo tigyalot ay rungkasip porogon nilo. Ina pait numan reto dahiti diti no. Nga haro no pay ralandi siyo gisombo iati no po nga ay apan nakaw toko. Nuno no pay karahian datim iri no kapyo hitamodon di siyo. Ako nagid irihiman di siyo panatasay. Miyagal lupod main badminton toko. Atoy ko main goodminton toko. Hinggo no po hit sekir no po double ano pa asampi ni tiso hiri na para banto kod bola hiri de piguli-gulid elde enrum monimis sa hirid it ana sampi ni tiso gi sekira main takro nga ano po asampi ni tukang angkat hiri na piguli-guli lubuk kam hiri ni piguli-guli demanahak irogon ka daw nga iya di na ribo. O kita no po siya lubuk kam hiri no piguli-guli. Sekira no po lubuk na po dati nga sumandak nga hiri no piguli-guli. Lubuk no po nga tanak wagu hiri ni piguli-guli dirogon dot. Ilo no di siya lubuk. Lubuk no po nga tusin no ay pangimbayat ti siya dati. So, nangirogon dot mangimbayat tumahan ko piyo mo. Politik na po kayong bayat, politik. Ay, ilo, nakabungahan dati lo. O gumulubok dati. Nukas siyo. O gumu no po'y katangkangaw nga iri nagi korohian di rogon. Orohian ni siyo ko kita dati atangkangaw. Iri nagi korohian di siyo. Akuri takamangko di kaswabon kapi lagi hatus. Jadi isu angga kasiwatan iti atau pakatilambu siloho di nga ay orohian ako popoyloh dot iti napakoyonon iti koyonon iti dondo pamol bot kare tanah iti bo kawasan tulun marait te ko pamol nga nasilid iso ot milo no borosan dot daerah niwaguhan kago. Ni ko wagu tingan niwaguhan kago. Kemudian di daerah pamol ino pa koyonon ti dondo nga hitin nango. Jadi ay nanuan ako di mandat dot memuruan do hiti monoguang ko hiti kamu pa di nga susah ako na di may lawat do kayo hoy nga narikot di timpud iyo kau nagi di may lawat do hiti may ko no lawat do hiti pamol
Ayo sadu hiti bo mantado pod pakantalupid, logod-logod po pansok ko tumod karita ori ko tid senjam. Agayo-gayo himatuti kawasan tid Kolombu, Sigiso, bohilop paitan. Aiso papitimungan dahiti salinay da piro taon ikalansanan dot ay igitan do kod isuang sambayang agayo no kanto cabaran do hiti tu arat tomod di nipiku di kosadop. Arat tomod do nipiku kosadop nga ay muho tuho tiginawod ade hom nunu makapio ko bungahan. Iya di boh nunu iho no pod bagi iho bay no tu tumu no katuo no matu di taladit tuanon no di ngai nga haran no pohit koboling kahangan da awayaan nga tuhot kuno pagulo nga nunu makapia tomoden dat kinorohingan iti ka. Iya di doh paguhatan. Kaundali ni karuhanget bertugas sahiti mantadet semenanjung nga tokom ailan dati tangon du tu agumuot agumubohiton iya lo iya ti di gulubay na iya ti angkuhom ay andaden na po bo haray tomoden na kinarahinganin do nga andaden na pom nunu. Iya din ari iya din nakapasyente ket ti bo haran na pa'y kanta kandawayan dati nga muhot takenod nunu mahot tomoden da kinarahingan iti ka. Kawaya ta kapagumbalan ni lorogon dat mangimbayat nga pauhotan ta kano pod nunu marencana kinarahingan dat isambalik iti kanta kan iti ka. Oke, jadi kad i eldain ruhom ano di ragu-ragu mamaray to masitarla ki. Koman padi nga miampaid kasiribaon da ginawhom masitar bodi tid hiti pamol. Aiso pagereja do hiti nga haron na dayt rencana dat hingga hapitimungan. Kukupon naginda kaguhit kombolutan mon naginda pagihum haron po hikaw pinayan na ko dat hitik ko mo yun do pamol to ko nango ko ulu sapi ko ulu karabang ulu sapi man nagyada ko sunuday dat haromoti ot pengkah mila na pom takon na numbur ko ngoni dahay ihumo. Oke, jadi salinay dat kapag yampay takod isuang nga panambarasan dat dusun ministry. Kadi mangimbulay. Mangimbulay no matidi loho did nga ilo nalat panambarasan dati lo bakaray ti lo panambarasan dati. Mantado po di secara rasmi 1 hari bulan 2 2021 gisambodondo. Komono po nga nako sentaw nam si tanga takono di isuangget ay dusun ministry dat manikid kaswabon nga kadi monopot kada ko makatagod gi agumo nahi pengalaman dat ay natimbabaan ko sebagai manomboras. Ako ni ko osono ngai nga ako ni ko arat ngai. Komono po haray ta sanong haray tarat. Miagal bagati kaposen dati ti miagali ti pamagunan harodong tuong harodang daw. Komono po nga kaposien nga it awayaan dati nga iya di bori bogi haray ta sanong haray tarat. Iti na po panambarasan dati haray sanganu haray manakaw.
nga ino po'y aramay litong Pinay nga ino po hingon panakaho nga mogi paing kurari ti adi, mogi bibi dat moy dat iya na po nga apanakaw. Haro hitiad di ba? Haro hitiad di. Koman na pod ngano po pasan dato nga iyati na po sebagai pananod da kinarahingan nga haro hiipagilitan dati dat orohian na gid iya na po nga nguyon panakaho, aratu ko. Nga ino po'y mamaratu nga ipagilitani dati. Eh, kadi popolopok isuang da gereja dati, o gumuita may sambayang nakuro. Manta didit, o kon ka manta da labus. Ingay anggota gereja momonsed ino po'y anggota nga adi may sambayang. Kadang-kadang manta da boros no, ikaw boboroson dati, kaboboyuhon dati, gisambo ino po hit. Wo, kon di nga, adi ikaw po may sambayang tu, manta di dia. Iya iminamonsed ilo na po di nga adi moy. Nga itaw burus kago, kadit manginsok, iyati nga angabing kaus tumod to ket ti ba? Eh, ay kumaring di tatalanan na baen hoy. Suway tu manid suwab ko piyo. Iyati iti pananod da kinarahingan dat kadi mangumin nga tepat ti mah. Angabing kaus tumod to ko, Harana pa'y kantakan-kantakan na igereja nga ino pa'y kapaguluh da oray tanto ko dat arwo la ginawa kumaus nga, kuno ti may sambayang ka. Mimbulay ni tuhot tet no di salak kinarahingan tu tulon sa pitulo ni masaalam kinarahingan na pasalawon. Kinarahingan ni pasalawon to ko. Hara masaalad isuang ka keluarga, to ko may sambayang. Okon pondad ino pa'y masalad nga here-gereja. Ino pa'y katutukon nga, to ko na may sambayang. Ilo ni agayo ko piyo kabungahan dati tid sebagai domba-domba. Nga ilo nagi matit no kala pelajaran dati okon nagi gumumu o katangkangahan nga ilo nagi kay may andi rogon. Mima nagi rogon dat umbalo pada kayo main do kayo kan gimatus siyo. Oy mayaan nagi siyod ko kitod iyati na po sebagai pananod da kinarahingan nga atangkangaw to ko. Kada nadadharhot iyo diho ginawa dati sebagai ipagilitan dati sebagai pananod da kinarahingan. Sakirad isuang da gereja, iya ketua gereja pira taun. Ay tumuong mangkulot. Ilo nata aramay. Oke. Iya ketua gereja pira taun. Satu kali nga kagantiay ko di tahun 2022. No kaginaw no ay nukura tu ginantian ako ka. Harit ginaw ti digi. Kada na dahar ginaw ti di. Ay lan na dati ilo na po tugas-tugas igerejam okon ko tetap dan berpencen. Mogiolonolon. Kapag iolonolon no pada nga kapag rati-rati toko. Taon no po bayno iya no po nga diakon. Norotia no natugas diakon. Tahun depan ketua gereja ka di. Norotian no natugas ketua gereja. Tahun kago iya no pa nga bendahari. Norotian no tugas bendahari. Kapag iolonolon kapag iolonolon to kano pod isuang ka tugas. Orotian ngay no di dati lo bendahari. Ketua gereja diakon. Iri na day momonsed iyati na po nga aulud to kod isuanggot mongigi tugas sa gereja tu no kaylo ngay to kampeng kukurot karalano. Omirin day momonsed mila to ko magiuhup
tu nakapagilay lah takat tugas iri nagi momonsed ila na pat ang YB dati nga karati dati tu ilo nga kawaya idi kaposian dat ang susad iswangot tindalan na kaposian mo ni kita daw so nang inadid YB no pa nga imosikin nga tu karatid pa yung kukuro kapurimanan iti mosikin ino pa yung YB nga imantadit mamutong gagata kapuriman nila pa yung kukura tu di pa na mamutong gagata umura gatang gagata nga ino pa kabungahan dati ti nga iati na patihom sebagai pananu da kinarahingan domba-domba hirih nagi dat nuridi magi bibi takon nagid miagalit popotong kiad di tengok kaum balutan da suai hirih mo tiit nam ilo na imbulayan kapyo kulod kasuabon na sabat tabay no khotbah takon mo ditid khotbah subuh aya aruhay na di pukul 5 Oke. Jadi paugulian na kago sarita sebagai menembura sa dusun ministry sangulo na elda agumo i-comment da kayo akan na nga nakuro to ako yung mangumindaho manapat kaw na pakapiyah dat ay papawonsay panambarasan dat dusun ministry palambuson gya kumado ada ko kangaman nakura dito ngan palambusat tulun da suway ano pa kontak panambarasan dat dusun ministry nga ngon gya sunuday manambaras akon ko ngon pasunuda di Enro akon ko ngon pasunuda di Dela akon kay siya khotbah iyo nakura to isiyo ngon ako ay diam dia no di tujuan dati di kamon na pa nga arwala mata no nga ilo ka ba nga ubatan kontok akatolo talingan no nga hitipok ilo ko kukuton kontok gyat di jadi montok idit haro ginawod ko kitod hinggay apatu to pondaron isuang dat panambarasan dat dusun ministry parikoton ko kumadoho harala numbur handphone ku parikoton ko kumadoho akon ko ngon pabor sa tulun da say akon kayo la khotbah dusun ministry jadi kontak parikatan ako ditid kamon po nga inapohit sakir na po iya dit tamodan ako akon ko popondaritit kay si sandati nga milo nagi borosan dat mamaratu imoti gadi ti iri nagi mati korohian dorogon mo nuridi manunsub katulun da suway nga di ay lanom no tamodan da hire papakamu amu ko mamaratu ko paing kuro gentleman gentleman ko bagya gentle girl ko bagya parikatan kumado aya teleponan po di kontak kilat panambarasan nudo dito kita ko kano pagya pay miyaw ako pamatiti pay miyaw ako pati parikatan nudo ko kumado daran ni ta kontak miyagali no boras ko dite no akatalo patalingan no akon kay lo di kabang ako kuton kumano pa nga haran no pay kontak akon ko hilad di Ernest Vetohot sunudan ako isi khotbah isi ano gya bah mangumin no matidi nga kada no dat harohi ginawa do kayo sekiranya po iya dihat tabiat dati sebagai anggota gereja ilo nagi mati karohian di rogon
Nu jadi tomoden da tiade ki. Nu kakuaan nu tiade. Kadi tumogod. Pira peminit, hopod peminit, kadi tumogod. Hiti Sabah, hiti kayanan dati. Piagalon to kono pod ay sampaping dati miagal ko Indonesia. Kakayon ni dati o channel rohani. Kakayon ni dati o mantadet Indonesia di imo nombor boros kinorohingan. Among irod pingkuro miagal ko ringkasan sekolah sabat potoi ko audio rohani potoi ko bacaan satu pasal tiap hari di tasaru dati pagi duduon ko pingkuro ngano kuro hiti dati tu aiso it atapot ko piyagi kadang-kadang ko haron ay popimposan do ko audio terutama audio kinongohan kuno nga orang ko nga mantada Indonesia aku makinongo sumano korohian kuno pada kinongohan ko nga oh mantad di Mary Losod iya di day korohian okay? Mantad di Andrew Talud mantad di Justina mantad di Jebit Jet iya di dahit it Ginooon iya di day Ginooon dati ngano kuro magahit ti dati tu aiso bahkan do it pagilitan di tango mositar nga aiso ot haroy no bot iso duo nga sayrad nawayaan kud iswanggot dusun ministry norotian kuy di kasari iso no pakakuaan dot o susa dot haro ipagilitan dati mangirad imo sitar ko itit tonga anggota gereja eldo potoy nakuro tu ay sa mintalang hari mintalang umpokon dati mingka kata ko sebagai pongkot ba dusun ministry umpokon da ko nga ako rumikat da may pangumpok tulun da suay palambusan nga mangumpok ko ako makotbah sekira na pod mangumpok kat tulun da suay da kotbah may nagyapindalano idia dat ay lalan ay sedo titelan topot ko piya ako'y kay lakot ba yo ko nga karati isikul nga aiso nga nakurat tu aiso imintalang na ipagilitan datid pangkotbah manahak karanungan haray mingkakat umpokon to ko okon katulun da suay mangumpok okon kay lo katumbayan da suay iati-miati ilo no lokorohian di rogon semakin banyak kekacauan irini kataadan di rogon main na dako isyo umpoko kasyo ya di tumogod to god man ko di bay no tumogod do di no kasusuayo pangkat ka di jadi ipagilitan dati haro no poy mingkakat haray mumbal lo popaindalan dot channel rohani video rohani audio rohani TikTok potay kanunu kiginawa ko na pod mangumpok diolo kiginawa ko na pod papatingkod diolo lobi pagulo ingkakat pa ya kiginawa ko na pod papatingkod dot dusun ministry lobi pagulo paintalango pohot pangolon nu paintalango po hiponingolon nu di panambarasani de iya di bodi kasandatan di bo jadi iho nga ako'y kailang paingkuro katutukan itit dusun ministry say radot nakaguli ako kago sebagai sangulo ng masitar nga iri ni boras ko isay-isay mingkakat sebagai popolombu sa boras kinorahingan hiti watas sa Sabah terutamanya mangirod ipagilitan no pastor tay ko ketua gereja para elder tay ko iti anggota biasa kada to kanagya may umpok ko kada to ko umpok ko may nagidogya so kadungo harano poy kontok sunudan gya okon ko ato ko milad rumah mutisyo ano po
Haray pelajaran di siem gumu dia onway siya pelajaran. Oh, ako pila pelajaran siya nga haro ti doho. Patahakos siya. Salinayad ko santaw nam labi manamborosam insano kuno nakanud bahan mantado kayo. Haro minanahak. Anggota biasa. Nga iri no hit katagadan ko di kaswaba no bayan no. Haro no po ipagilitan datid kiginawod ay mangumpok gidit isay no po mingkakatot papaintalang ka panambarasan nga cabaran ino po challenge kud hiti nga labi pagulo paintalango po dia det panambarasan dit maningolon di siyo. Mingkakat no po hi say ngaran naman rito bay no. Umbal no dihi losod madilih dot ay pinapaharod channel rohani. Ginawa ko no pod mangumpok siya paintalango po dia dot channel rohani. Kanu ko no po papaindalan bah main hinggo no po manwi siya umpok ko. Iya dih body komen ko dilo bo. Jadi miagali na boros ko di itimpuno nagid iswanggat dusun ministry iho nga ako kay lokot bahit galto ko no pot iso ila kitabot rikoton dati. Mangirod iho ito nga mo sitar suway, ito nga mo sitar ladang mantad misyon. Isay na po yung kakat nga nakuro tu manto ko insoko nakuro tungon to ko pagungo kuro tungon to ko pagungo man lagi uhupay sayra to ko di mumang majud iswanget kay si Sando Rohanid haray ming kakatom umpokon haray ming kakat umpokon mangumpok nga ay ming kakat miagal to kano pala YB ming kakati YB ti sa umpokon ming kakat kaing kakat nanda ko pa yung mangumpok nga yohid oru jadi ilo na daho pangunsuban kulo kada no dot ko pingirakan to kono gidirogon main na do kayo kadirogon palukto buhisyod ay so karaja dirogon iatim iati it magi ratu-ratu ay rogon kumaraja tu iya kayo no kasya kada to kono maitiod di onwan dati karajay rogon kuman kuno pod diti nga girot to kono pod iswang kay iso kay sisan nga kumaraja nagirogon sakira no pod iatim iati magiangar palukto boy ragon ay susah karaja ako ti kasya tu iatim iati magiratu-ratu iswanget iso katumbayaan. Oke. Jadi haro piro-piro hot iswang do keluarga kadaw nga haro no gitit kay mayaan do rogon dot mamaratu dati sebagai pananu do kinorohingan imoy panakaw nagi momirumbah kiti pikaruhangan ilo na ngay itumpadan di rogon kada no dati may pologoso irogon dot momirumbah kiti keluarga dati ihati sebagai iso keluarga nga kada tokod tumomod do momirumbak tu ay sakaraja di rogon pologoson to ko kumaraja irogon ralan no po dati har karaja di rogon nga kada toko onwo ikaraja di rogon yodi sekira no pod iati sendiri momirumbak ki keluarga komon no po nga iati minaganuh toko di karaja di rogon dot hiri sekirad iati sendiri at memiragi kaisisan dat iswang isiso katumbayaan iati iminagano di karaja di rogon dohiri kamono pa dim kada to kono pin rogon pologosan to kay rogon no kumaraja kada dati ngo onwo i karaja di rogon har no paralan di rogon dat
moy panumpalid, harana manakaw timpu dati, harana karay takaw sinan, ilo na ngay momonsoy da inapahit keluarga di nga ay bibi da iswang nga tindalanon da kapasyon. Agumo namati kadaw hot keluarga Kristen dot aratu. Nga kagumuan da aratu nga mantadi dati. Mantadi dati atopot kapi mo. Paingkuroh pieragon dot monotos dot toko kaduhong ga amu toko ay so inunununus siya di. Bobos piya siya mada toko nga amu iri. Nga kagumuan no mantadi dati iri. Iswang nga kaisisan dati igereja iyo din kadaw. Song kuroh piyahot kadarasi rogon dot mamirumbak kakaisisan dati nga amu tako na pom amu iri. Manta di dati iri buat topot kapiyo. Jadi ino pairalan dot mila dati indalanon da hilo nga tanud tako na dit momogompi. Tanud tako na kinorohingan. Tu isyo no mati ikano mangahak dati ay mangigit dati iswanggot tindalanon da kapasyon da rohani. Okon na ko ipananudan to kod katumbayaan nga montok lagi da keluarga. Jadi miyampay da atarang maya idi kapailan dat bayno na di kalimpupuson da panambarasan dat dusun ministry di Polombuson di Elda Libit topot no mati kapirit kalimpupuson no mati di kasuabon da bayno. Tu pailan ako kura suab. Miyagali suti kan tatid misusua kasuabon da suab. Nakura tu bayno po. Ino pa ikamon da bayno po lo nga bayno po did Elda tu masitar did 1 hari bulan 8. Ilo iratil lo bo okon ka ampakan iti dusun ministry. Patilambusan to kay ilo nagidadat ay ikalansanandat iti napadusun ministry nga osilid iso oralan platform kadi da malayo dot ay kanud manguhupit tit misyon dati manguhupom mangahak nagi kadaw tit ay tulundat nga dusun labi pendetit molohing iti mololohing datid it akoy lo malayo tay ko arahian dat ay iswanggot boros set dusun. Ilo na day tamodon dati lobo. Ilo iho kadaw nga iri na day kaginawaan. Puji Tuhan tu alumisi pero mutanda hiti. Hali piat 3 barno nga kanu hiboh dat borsiaran. Paingkuroh piya nga mantad ko haron no di tugas sawaguh dat montok doho. Irini komon kud apay lanom paingkukura tindalanon iti dusun ministry. Mano di pondaro pombangano ni dat timpu haron no di ngay lawatan. Intangan kondom hingga hit timpu do kontok la iti minsusuab tay ko tedongo tuong tay ko rakaman pondo ko paingkuro boros-boros mo tidi nga tok pusus-pususon. Ano mo tidi obing kumpilin ko piyag. ano di obing kumin ko piyag. Tu haron no di mongontok ko tindakan disiplin. Jadi main na dati sambayangay moy dat okon no ko iswang ga dusun ministry nga gumo po dati ay mo sitar dati iti tongo Elda dati anggota gereja bahkan ilo tanganak dati anga pakar tomo dilo tongo TikTok ngay nga
moy dad osilid isa o pawayaan dat ay penginjilan pelayanan dat montok kinorohingan. Haron na po'y mingkakat may dati sa kadungo. Kada dati siki-siki tam umpokon. Haron na po'y akontok porikoton na ko kumadit monomboros. Akon ko palayon. Mo'y ina pohit ay polombuson tay ka po'y kokoton di siya di nga osilid iso kaguhot pelayanan di alumis montok kinorohingan. Bah, pahitian to kan dati panambarasan dat kasoban bay no. Katalib no patihom sumuang to kan dit ay nurid di it maraton pemuridan. Bahkan no misisa to kod isang samaya. Kinorohingan asundu isang kerajaan sorga kung sikaw dat kasuaban dubay no isuang kat panambarasan di alumis pakago ikarait tot manakaw i panakahan. Ihay no patihom asaru dot ay umbalan di rogon dot may panakaw mantad kinorohingan. Hara no poralan di rogon nga ay makiano he panguhupan mantad dia may dai no pohit pagumpadan di rogon idi nga mangimbayat dahay anagi kanu mamaratu dahay tumagwanggat iso akan takandat paralan ko pasyon. Paingka nagi iso ang keluarga nga may nakasari ihay igitay do ogirot gisamot ginaw no padahem potilambusat ay isiso kasari katumbayaan lisi nagi isisa kasari kogiratan da iswanggat pikaruhangan. Tadaw do bay no kung sikaw tu kahakan wihay darumi kata hingga no pohot walay sambayangan gisambakan wihay kapagyampay dat pambulutan keluarga iswanggat menerima tumaguang di kebaktian. Sumambayang gahay montokot ay kendalanon dat bacaan pemuridan dat tipatilambus miloh dat mangahak dahay mangikit dahay lobi kasomok isuang katumbayaan ang pananudan kumadia. Ampunan do sa dahay tinasamayang dahay isuang ran Tuhan Yesus. Amen. Bila Yesus datang malam atau siang, tetapi aku berharap ku diangkat pulang. Kuatkanlah dalam percaya untuk bergantung pada Tuhanku. Ku serahkanlah hidupku hingga Ia datang. Bah, hinako po, sarang sabat, kapiruba takod timpud arikot. Tuhan memberkati.